Ja mislim da ima radio i ipak da se dojde na tako. Ja mislim da su sve žele uslišeni, da smo se napokon doktor na nekog kompromis. Amin. Hvala vam, Brian. Nemoj drmat puno si. To je nam veći reakcija. Eno i vatrometa. Samo ti nemoj da držiš. Ja sam htio da pozdravim sve gost prije utakmice na Krakovi. Iskoristi konačno bonske ovlasti. Mislim da je isti braća iskoristila bonske ovlasti, ali mislim da je vrlo važno da kažemo koliko ima počna terena. Sve otvorite prozor. A danas smo to vidjeli u športu. Ovih 11 od onih 6-7 tamo. Pa joj, nemoj tu. Volim, razumio sam na pitanje. Jesu bolji? Danas su bili bolji, jedinstveni. Međutim, našli su rješenje, ljudi za bazen imaju cilj. Su iskvarili cilj, taktiku. Tačno, sve strategiju i taktiku, da, ali i znanje. Sve što nemaju tamo oni. To je jedna druga utakmica, danas smo vidjeli kako ga navodi da neće rekla. Ajmo Bosnu! Ovo je lekcija i za njih. Ja mislim da je to dosta lekcija za sve Bosne, kako se može. Sa trudnim radom, sa uporom... Sreća našim igrača da se ono pobijeli. I niđe ne bilo na mapi da se izgubi. To je još reći. Da idemo na svjetsko prvenstvo, kako da uđemo u svjetsko zanesenju NATO. Ajmo, brother! Ajmo, brother! Danas je ušla između 9 država u Evropi koji idu za pažnje. Znači ona može. Znali neko ostalo, ja nisam ništa. Mogla otvoriti. Ja sam u suštini bio veoma nervozan i dosta sam se napatio danas. Ja vam idu zadnji neđe što Ja sam jednom pobjedu. Apsolutno. Ja sam nestao, razvinite, jedno izjavno medijahnice da ćemo pobjediti. Hvala vam. Reklame, idemo u studio, ne vidite pa se dođemo.